nkuko nabibabwiye umujyi wa Musanzwe watajwe warigishijwe ahangaha ni kuri aho bita kuri station kwa Mujomba. Akaba ariho tugeze nyuma yo kuva ku kiliziya tugazenguka kuri pastorali tukava mu cyaro ahantu hagiye hatandukanye. Ahangaha biragaragara ko decoration cyangwa se uburyo hateguwemo naho ari ahantu umujyi wa Musanze, naho rwose aragaragara neza mu maso y'umuntu uhareba, ari kubona ko umunsi mukuru wategujwe. Iyi ngiyi ni Classic Hotel nkuko muri kubibona ku cyapa cya Classic Hotel, nicyo cyateguye iyi decoration y'umujyi rwagati wa Musanze imbere ya station n'undi nyiri station aho bita kwa Mujomba. Ahangaha niho bateguriye decoration yabo. Nkaba ngiye kubereka rero ku murenge wa Muhoza kuko nabo bakoze decoration. Ubundi nkomeze kugenda mbereka utundi duce tw'umujyi mu buryo bigiye bitandukanye, uburyo bagiye baturimbishamo. Ni kuri sare y'umurenge wa Muhoza. Umuteguro nuko harimbishijwe mu gihe cya Noheli ni gutya. Yes, kuri Goyiko imbere ya Goyiko nuko harimbishijwe. Urebye nta gishya kiri mu mujyi rwagati wa Musanze, umuntu avuga ngo ni ibisanzwe. Muvuye gusaka ejo hazaba iki? Ubu se usatse nyuro bingahe? Ari kunti fotora. None se muvuye gusakira hagana he? Kadutanye Igahondo kuya twaye dukeya. Reka da. Ubu twaye nyuro bingahe? Bine kwari dukeya. Ubwo ufite umuryango w'abana bangahe? Ariko no ku muryango uzarya utundi kubunani. Ubana mwakotezaga ngahe buri kwezi? Oya, ariko babahaye nibyo ntuza, babahaye n'umuceri. Nose baba batabahenze? Umugende mumanze muhisha izo nyama gatumaze dukora akazi. Namwe muvuye gusaka mutware urahasha akanyama? Eka da. Muri kona hirya no hino mu gihugu rero abantu ku buryo bwihariye bagiye bahaha akadobo, agafuka gutyo gutyo. Namwe muvuye guhaha akanyama mwankorera mose? Ndi gukamera ntabwo ndi gufotora. Mu duce dutandukanye tw'igihugu, mu byaro hirya no hino, icyo bita akaboga kagize icyo bita agaciro. Uwo mutabonana akadobo muramubonana akantu kameze uko. Ikibazo ngo mu mujyi ho bimeze gute rero? Ko nta gafuka utahanye ntabwo uvuye gusaka? Ubundi si ugusaka urabizi? Ubu uzi gusaka?
aho gusaka ahubwo yaragusaka gusaka no kugira ute aho gusaka yasakuye gusaka do imihanda bayikwiye bavuye gusaka ku munsi wa Noheli udafite agafuka afite akadobo Mwana yitaniye hano ikinono Narabitahaniye ikinono ntashaka kwirirwa nkikamerera. Yes. Alright. Katwinjire mu mujyi wa Musanze n'imbere turebe uko situation yaho ihagaze ariko ni Kigali turahabagerera mu mwanya mutoya. Nkuko nabibabwiye umujyi wa Musanzwe watajwe warigishijwe ahangaha ni kuri aho bita kuri station kwa Mujomba kabariho tugeze nyuma yo kuva ku kiliziya tugazenguka kuri pastorali tukava mu cyaro ahantu hagiye hatandukanye ahangaha biragaragara ko decoration cyangwa se uburyo hateguwemo naho ari ahantu umujyi wa Musanze naho rwose aragaragara neza mu maso y'umuntu uhareba ari kubona ko umunsi mukuru wategujwe. Iyi ngiyi ni Classic Hotel nkuko muri kubibona ku cyapa cya Classic Hotel nicyo cyateguye iyi decoration y'umujyi rwagati wa Musanze imbere ya station n'undi nyiri station aho bita kwa Mujomba. Ahangaha niho bateguriye decoration yabo. Nkaba ngiye kubereka rero ku murenge wa Muhoza kuko nabo bakoze decoration ubundi nkomeze kugenda bereka utundi duce tw'umujyi mu buryo bigiye bitandukanye uburyo bagiye baturindishamo. Ni kuri sare y'umurenge wa Muhoza umuteguro nuko harimbishijwe mu gihe cya Noheli ni gutya. Yes, kuri Goyiko imbere ya Goyiko nuko harimbishijwe urebye nta gishya kiri mu mujyi rwagati wa Musanze umuntu avuga ngo ni ibisanzwe. Muvuye gusaka ejo hazaba iki Noheli ubu se usatse nyuro bingahe ariko mfotora none se muvuye gusakira hagana he kadutanye Igahondo kuya twaye dukeya reka da ubu twanyura bingahe bine twari dukeya ubwo se ufite umuryango w'abana bangahe ariko no ku muryango uzarya utundi kubunani ubu hano mwakotezaga ngahe buri kwezi oya ariko babahaye n'ibyo ntuza babahaye n'umuceri nose baba batabahenze umugende mumanze muhishe izo nyama gatumaze dukora akazi namwe muvuye gusaka mutware urahasha akanyama ekada muri kona hirya no hino mu gihugu rero abantu ku buryo bwihariye bagiye bahaha akadobo agafuka gutyo namwe muvuye guhaha akanyama
mwankorera mose ndi gukamera ntabwo ndi gufotora. Aya mu duce dutandukanye tw'igihugu mu byaro hirya no hino icyo bita akaboga kagize icyo bita agaciro. Uwo mutabona na kadobo muramubonana akantu kameze uko. Ikibazo ngo mu mujyi ho bimeze gute rero? Ko nta gafuka utahanye ntabwo uvuye gusaka? Ubundi si ugusaka urabizi? Ubu uzi gusaka? Aho gusaka ahubwo yaragusaka. Gusaka no kugira ute? Aho gusaka yasakuye. Gusaka. Do imihanda bayikwiye bavuye gusaka ku munsi wa Noheli. Udafite agafuka afite akadobo. Mwana yitaniye hano ikinono. Narabitahaniye ikinono ntashaka kwirirwa nkikamerera. Yes. Alright. Katwinjire mu mujyi wa Musanze n'imbere turebe uko situation yaho ihagaze, ariko ni Kigali turahabagerera mu mwanya mutoya.